tubahaye ikaze mwe mwahisemo kubana natwe kuri Kigali Riyo News. Ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Reka tubajyane n'ubundi aho bikomeje kuba bibi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC bidasubirwaho ikaba yavuze amagambo akomeye, aho yavuze ko haba muri Tanzania, haba Kinshasa mu mujyi, haba ndetse n'i Bujumbura, ubu magingaya abari kwa kontrola bidasubirwaho, ndetse batanze umuhuro ukomeye yuko abagomba kwitondera ibitero byose byagaba biza guhungabanya umutekano mu bice n'ubundi iri kugenzura hano muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Turanyarukira mu Bugande ndetse turebere hamwe ibikomeje kugaragara aho umunyamategeko wa Bobi Wine ashobora kuba yirukanywe, ndetse bikaba bigaragara ko umutekano mu gihugu cy'Ubugande ukomeje naho kuba mubi. Ibi bikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kuba bibi cyane. Turarebera hamwe ku mirongo y'imbere y'urugamba uko bihagaze, uko byifashe haba mu Minembwe ndetse no mu mujyi wa Uvira habaye kombi ikomeye. Byose hamwe rero nimuze mutwemerere tuze tubibagezeho mu makuru arambuye. Nge muri kumva n'ubundi warabagejeho ibyo tugiye kwibandaho. Ni Damien Habumugisha, ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na Bwana Inshuti John. Bwana Inshuti John, waramutse neza? Waramutse neza Bwana. Mbere na mbere reka tugende utujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba, utubwire uko byifashe, utubwire uburyo ki abacancuro bakomeje kugwa mu mirwano baterwa na ambush, bikekwa ko yaba ari AFC ikomeje kugenda ibatega ambush. Yego niko bimeze muri kiriya gice gisatira muri la misozi miremire. Urabona ko bafitemo igice twinshi basa naho bagenzuraga, bari kugerageza gusa naho bagaba ibitero muri kiriya gice giherereyemo M23 natwirwaneho, ariko urabona ko bitari kubahira muri iyi minsi, kuko ni nk'uburyo bwa nyuma bari kugerageza, bitewe n'uko bumva ko kiriya gice cya Uvira gishobora kuba kitagenzurwa nabo mu minsi iri imbere. Rero urabona ko ari imbaraga bashaka kwigwizaho kugira ngo babashe gukora ibishoboka bya nyuma, barebe ko hari agace cyangwa se karenze kamwe babasha kwigarurira muri turiya duce turi kugenzurwa na M23. Yego, intambara ihinduye isura hagati ya leta n'ubundi ya Kongo ndetse na AFC, aho magingaya AFC yatangaje hano yakuye ibikoresho byagabye ibitero simusiga za Kisangani n'ubundi ku kibuga cy'indege cya Bangkok International Airport, aho ivuga ko n'ubundi ibi bikoresho ari ibyo yafatiye hariya i Goma ku munsi n'ubundi bafata umujyi wa Goma. Ibi byose ngo ni ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'intwaro karundura abafatiye hariya i Goma. Urumva ko ari uruhurirane rw'intwaro nyinshi, zaba kuri kote ya FARDC ndetse n'iza EAC ndumva zari zihari, n'iza SADC. Urumva ko bakuye intwaro nyinshi. Iyi AFC ikaba yabitangaje inemeza ko n'ubundi izi ntwaro zakoze operation ku kibuga cy'indege cya Bangkok ariho n'ubundi yari yazikuye. Ndetse inemeza ko inashimangira ko magingaya ibibuga by'indege, haba iki cya Kisangani, haba na biri za Karemi, ibi byegereye hano intara, ndetse bitanasubirwaho inavuga ko n'ibiri Kinshasa magingaya iri kubikontorora, bigaragaza ko AFC noneho yinjiye mu mirwano ikomeye, ndetse yinjiye mu guhagarika ibikorwa bibi leta ya Kinshasa iri gukoraho. Yatangaje ko magingaya naho Perezida Tshisekedi arara umagingaya bari kwa kontrola. Ni ibintu byumvikana mu bihe bitambutse. Uribuka ko hakundaga kuba ibitero bidasanzwe mu ijoro, kiriya gihe urugamba rwa rusa n'urumeze nabi muri kiriya gice cya Minembwe. Bavugaga kenshi buri gihe ukumva ko hari igitero cy'abantu bakeya cyagiye kigabwa mu mujyi wa Uvira, ukumva ngo aha n'aha bahambuye ibikoresho by'ikoranabuhanga, agace aka n'aka bakambuye ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ni ibikoresho byari bifite imbaraga n'ubushobozi bigaruriye, nta n'uwakwirwa ashidikanya ngo ibyo bari gukoresha birava. Ibyo bamaze kwamburwa muri kariya gace FARDC imaze gutakaza. Kandi uribuka ko ejo bundi wumvise ko ari raporo Ububiligi bwabazaga Kongo ko ibikoresho babohereje babikoresheje iki. Bigaragare ko bambuwe byinshi, ari byo bibabayeho ingaruka zo kuba biri gukoreshwa muri no
system iri gukoreshwa nshyashya M23 ifite. Nibyo n'ubundi mbere y'ikubitiro bemeje ko ibitero bigiye guhagarara, ibyo byemejwe n'ubundi na Sultan Makenga, ariko maginga ya M23 bidasubirwaho yemeje ko aho ibitero byose bizaturuka, haba mu gihugu cya Burundi, haba mu gihugu cya Tanzania ndetse no mu bindi bihugu ibyo ari byo byose, bemeje ko ibyo bitero byose bazabihagarika bidasubirwaho. Yego, iryo tangazo ryasohotse ejo, mugabo yabivuze ahagaze ku maguru y'abiri, kandi ni ijambo rihamye abantu batinye, ariko ababishyize mu bikorwa ni FARDC, kuko urabona ko yagize ubwoba kuko, kandi urabona ko ibijyanye na operasiyo z'ibitero byo mu kirere bisa naho bifunze pe ku buryo bugaragara. Yego, ibi byatumye Neva perezida w'igihugu cy'u Burundi ashya ubwoba, kuko n'ikibuga cy'indege cye cya Bujumbura, ubwo ni Melchior Ndadaye International Airport, kijya giturukaho indege zijya ziza kurasa n'ubundi muri RDC hano mu bice n'ubundi biri kugenzurwa n'aba 23. Ubu bikaba bivugwa ko iki kibuga nacyo kiri kugenzurwa, hatagize igihinduka nacyo cyashoboka kuraswaho, aho Neva bivugwa ko n'ubundi ingendo arajya akora ntabwo zongera gutegurirwa hariya ku kibuga cy'indege, barajya hagurukira muri Tanzania, aho ubona ko ubwoba bwabaye bwinshi tayari. Rero M23 yavuze ko ibitero aho byaturuka hose yabyiteguye, ndetse ikaba ubu tuvugana Kisekedi ahari kurara. Ubwo urumva ko Kisekedi ari kurara gusa, biravugwa ko ntaho Neva ari, bitewe n'uko Neva ari muri gahunda y'ubufatanye bwo kuba bagaba ibitero karundura muri biriya bice, ko naho agomba, urumva ko bose bari kuwa bahafitiye ubugenzuzi. Bya bindi bakubwiye ngo nirukankana umugabo ujye uzigama imbaraga zizagufasha mu gihe cyo gusubira. Urabona uburyo babagurukanye mu minsi itambutse, ariko reba akantu babakoze kabaye isomo, ku buryo gakanga umuntu w'umugabo pe akabura kurara mu ndaro ye. Ni ikibazo gikomeye. Ni bya bindi byo gukora wafashe umuntu kumusuzuguye, ntiwibuke ko ari umuntu ufite aho yigejeje bijyanye n'aho yavuye n'aho ageze. 23 bari basa naho bayifashe nk'uko Wazalendo wayibara hariya, ariko ntabwo ariko bimeze. Ntabwo inyeshyamba bise inyeshyamba muri buriya rwego barinze kubafatana imijyi igera kuri buriya buryo, uburyo babafataga urugamba bashoraga na operasiyo bari kubakorera n'imbaraga babishyizemo n'amafaranga, bumvaga ko ari abantu bagiye kuzima ikarita y'isi ntibazongera hari no kuvuga. Ari nayo ntumbero bari bafite. Ziriya nce za Minembwe urabona ko ziriya drone zirwaga zirasa mu giturage mu mihana wose, wabona ko ni intego rafite yo kurimbura burundu ku buryo uriya mutwe utazongera kuvugwa. Yego, nibyo ntabwo ari aha gusa muri Kivu ndetse no muri Nord Kivu naho ni ibicika, aho turi gukusanya amakuru y'ibitero byaraye bibaye, ndetse magenga bikaba biri kuba, ariko twatwaye kwamenya amakuru yizewe. Ese ni bande bagabye ibitero kuri AFC? Ibyo nibyo turi bwire mu makuru yacu ataha, ariko reka tunyarukire no mu Bugande, turebe ku nzego z'umutekano za Uganda aho zirukanye umunyamategeko ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wunganira umunyapolitike Robert Kyagulanyi Ssentamu uzwi nka Bobi Wine, utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Uyu munyamategeko Robert Amsterdam ni imirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu Jeffrey Smith, birukanywe bashinjwa gukora ibikorwa bibangamira inyungu za Uganda mu mahanga no gushyigikira imitwe irwanya ubutegetsi bwa Museveni. Amsterdam yirukanywe muri Uganda nyuma y'aho tariki 2 Gashyantare atangaje ko umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu General Muhoozi Kainerugaba ari gutera abantu ubwoba mu gihe Perezida Museveni ayobora igihugu n'umutungo w'umuryango we. Ibi rero urabona ko ari impinduka twababwira n'agashya n'ubundi kagiye kagaragara ku bihugu bigiye bitandukanye, aho twababwira ko abaturage noneho ba Venezuela bashiritse ubwoba, bakaba bigabye mu mihanda, bakaba barimo bamagana ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika
azakoze. Utwo ni udushya n'ubundi aba mukwiye kumenya n'amakuru aba mukwiye kumenya, ariko icyo nakubwira cyo imirwano irakomeje, aho bigaragara ko AFC n'ubundi ikomeje gukumira ibitero bikomeye biri kubera hari muri komine Minembwe, nge niko nabyita, bari bayise teritwari, ariko urabona ko AFC iri guhagarara neza mu guhangana n'ibitero iri kugabwaho n'abacanshuro Mayi ndetse n'aba TBDF n'aba FDNB n'aba Special Force b'abahibu mu gushaka kwigarurira biriya bice M23 yafashe cyane cyane nka Pwezeho na za Rwitsamuko. Ngayo nguko rero ni amakuru y'aka kanya yaratugezeho mwari mukwiye kumenya. Reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana, mwe mwahisemo kubana natwe kandi namwe mukitwumva bwa mbere ntago tubimye ikaze, tubahaye ikaze. Nta kindi rero bisaba ni gukora kuri subscribe, like, share, bityo nabo bakiyongera mu muryango mugari wacu wa Kigali News. Ngayo nguko rero reka tubifurize guhirwa ndetse no kunogerwa na gahunda z'uyu munsi. Abarwayi mugire kwihangana, n'abameze neza mukomeze mugire ibyishimo. Kwishima kuraramba, kwishima kuraguma. Ikindi kandi urukundo ni rwogere. Murakoze cyane.